Aga jinga dekai quarter final ka berengkong jong ka FIFA World Cup mental snem apreng ka Croatia Persia ika Brazil. Bat kani ka sin ka baar bagini ki ar tali tim kenya kendu ha ka jinga dekai World Cup. Aga ba ka Brazil kalala ban pelim ya ka Croatia aga jinga dekai World Cup haus nem arajar khatsau. Aga ni ka jinga dekai nadu basdang hadu bakut ka position kalong jan mari kaju aga ba ka Brazil kayo 90% kat baga Croatia kayo sau peu kendai persen. Aba pai syakani ke jingle kai baru artali ki tim ki klemla ban pen ki jar aka minit ka ba kendai peu. Bat lara no ya ka syaka extra time. Bat shwa ban kut ka kala step jong ka extra time. Lengbau Neymar ka Brazil kalala ban pen ki jar nengkong kata ka minit ka ba shispa san plus iwe. Bat ya ka bol la yarak penbu dau Lucas. Henry haka kelamit jong ka extra time ka Croatia kalala bat siukuliang ya ka shigol jong ka Brazil lengba upet Kovics bat ya ka bol la yarapen bu dau Orsic bat hadu bakut ka extra time kini ki art legitim kila khai biang da mar shigol bat dei haka penalty ka Croatia kalala bat pelim ya ka Brazil da sau la ar bat lengba kini ki jingjob ka Croatia kalala bat siukuliang ya ka Brazil hadin prasnem mensyua ba ka Brazil kala penlim ya ka Croatia kata ka World Cup arajar khatsau aga weipat ka jingle kai quarter final ka Netherlands ka badai ka ri ka ba klem yo rung World Cup hausnem arajar khatra Persia ya ka Argentina ka ba sharem tang ha ka round of 16 ha ka World Cup arajar khatra aga ni ka jingle kai ka Argentina kalala pen kijar hadin siteng kanta ka jingle kai kata ka minute ka ba live hausan lengba umolna u defender jongka Argentina bat yakobol lairap penbu da Lionel Messi bat kani kadai ka assist ka bahnyau jong Lionel Messi ha jingle kai World Cup jong u bat uduna ka we ya Maradona ubaliyo pratli ki assist lengba kani ka shigol ka Argentina kala tam ya ka Netherlands dai we lanon bat ha ka minute ka bahnyau peulai lengba ka fall ka Argentina kala yo ya ka penalty bat ya kani ka penalty jan da Lionel Messi Leng bagan ega gol o Messi ulayo pantep shipeu gol na kisan tali ki jingle kai World Cup ki jongo. But leng bagan ega gol ka Argentina kala don jingkerman mario rong syaka semi final. Henry hakaminit ka ba prapeu lai leng ba Wake Sox ka Netherlands kala la ban siu ya ki shigol jong ka Argentina. But shwa ban kut ka jingle kai hadin bo Messi ula priang ya ka yellow card ka baningkong hakan ki jingle kai World Cup. Leng ba ka free kick bala kenjat dau kok maina sai sin Wake Sox ulayo ban tep ya ka gol penya kai. Bat leng bagan ka gol ka Netherlands kalawan pai biang syaka jingle kai abokot ka kendai permanent bat ka additional time baro artli ki tim kiyo mar gol bat la haban ra syaka extra time aga jingle kai extra time omdon kino ki tim ki bala ban pen ki jat la haban ra no syaka penalty shootout bat dei ha ka penalty shootout ka Argentina kalala ban lim ya ka Netherlands tina kala yo ban rong syaka semi final bat kan ya kun Persia bat ka Croatia kabalala berpelim ya ke Brazil.